Ragira ngo rero munyemerere tugaruke kuri izi breaking news na makuru yemeza ibijyanye n'uruzinduko rw'amateka rwa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'Ububiligi Maxime Prévost hano mu gihugu cy'u Rwanda muri uku kwezi kwa 11 k'uyu mwaka. Ni ikirero kizaba kizinduye Maxime Prévost, dore ko ibihugu bisanzwe binafitanye umubano mubi, twavuga ko ari n'umubano warangiye mu buryo bwa burundu. Ni nyuma y'uko kino gihugu cyari kijanditse mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ruhande rumwe, aho cyari kibogamiye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kikaba no ku mwanya wa mbere mu byari bikomeje komatanyiriza ndetse no gusaba ko ibihugu bitandukanye byakomatanyiriza igihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru turaza kuyihuza n'indi itunguranye cyane. Ni igitabo cyari kigamije gusebya u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga, cyagombaga gusohokera mu gihugu cy'Ububiligi bigizwemo uruhare na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'iki gihugu cy'Ububiligi iyobowe na Maxime Prévost ku itegeko n'ubundi ryatanzwe n'uyu muyobozi Prévost. Icyo gitabo cyahagaritswe ndetse na nubwo kigisohokeye muri icyo gihugu, umuhango wo kugisohora wahagaritswe mu buryo bwa burundu, dore ko Maxime Prévost yagaragaje ko cyagombaga gusebya u Rwanda. Ni mu gihe nyamara u Rwanda rubura iminsi 10 n'amasaha make cyane kuri ubu ngubu arimo kubarirwa ku ntoki ngo u Rwanda rwakire isiganwa ry'amagare ku rwego rw'isi, igikorwa kizaba kibaye bwa mbere ku mugabane wa Afurika. Bityo rero Ububiligi bwahisemo kuburizamo icyo gikorwa mu rwego rwo kugira ngo u Rwanda rutongera kuvugwa nabi, Ububiligi bubigizemo uruhare. Reba hasanditse subscribe. Iyi nkuru iraza kwibanda cyane ku mubano w'igihugu cy'u Rwanda n'Ububiligi ndetse n'ibijyanye n'uru ruzinduko rw'amateka. Igitangazamakuru La Libre cyahariya mu Bubiligi cyashishimuye inkuru igira iti ni mu kimenyetso cyerekana ko hashobora kongera kubaho intambwe nshya mu gukemura umwuka mubi wari umaze igihe kirekire hagati y'u Rwanda n'Ububiligi. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost arateganya kugira uruzinduko rw'amateka mu gihugu cy'u Rwanda. Uru rugendo rukazaba nyuma y'amezi 6 umubano wa diplomasi uhagaze hagati y'impande zombi. Nkuko amakuru ava mu nzego za diplomasi z'Ububiligi abivuga, gahunda ya Prévost izaba ijyana n'ibikorwa byo kwerekana ubushake bwo gusaba imbabazi no gusubiza mu buryo umubano hagati y'ibihugu byombi, ariko kandi bikazajyana n'ibindi biganiro bya diplomasi hagati y'ibihugu byombi. Ni ku ruhande rw'u Rwanda, igihugu cyagiye kigaragaza ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo no kubaka ijwi rikomeye ku rwego mpuzamahanga. Uru rugendo rurerekana icyubahiro kigenda gisubizwa Kigali, by'umwihariko no mu gihe ibihugu bitandukanye byakunze kuyikoma imbere. Uyu mubano wasenyutse ubundi ku itariki 17 Werurwe uyu mwaka turimo 2025 ubwo u Rwanda rwatangazaga ko ruhagaritse mu buryo bwa burundu umubano wa diplomasi n'Ububiligi. Ibi byabaye kandi amasaha make cyane nyuma y'uko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU ushyiriyeho u Rwanda ibihano. N'uwo muryango washinjaga Kigali kwivanga mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rwarabihakanye rwivuye inyuma, rubifata nk'amagambo adafite ishingiro. U Rwanda rwahise ako kanya rushinja Ububiligi kuba nyirabayazana w'izo ngamba za EU. Ndetse rero u Rwanda rwahise rufata Ububiligi nk'igihugu gifite ibitekerezo bya gikoroni kandi kigamije guhungabanya akarere binyuze mu binyoma byo gukomeza gucengera mu ntambara, ariko kandi bafata uruhande rumwe. Ni mu gihe kitarenza amasaha 48 Kigali yari yamaze kwirukana abahagarariye Ububiligi bose, ndetse imishinga itandukanye irahagarikwa yari ijyanye n'ubufatanye, harimo n'inkunga y'iterambere u Rwanda rwari rusanzwe rwemeje ko rutakikeneye. Ibi rero byari ishusho y'imyumvire y'u Rwanda ishingiye ku kutihanganira ndetse no kugaragaza ko badashobora na rimwe kwihanganira habe na busa kwivanga kw'amahanga. Umuco warwo kuva nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda 94 urwo rwiyemezaga ko rugiye kubaka ubwigenge busesuye. Ibi ntibyari byo hejuru gusa, ahubwo byagaragazaga n'ibihe by'amarangamutima mabi ashingiye ku mateka. Nk'uko bizwi, Ububiligi bwakoronije u Rwanda kandi bukavugwaho kugira uruhare rukomeye cyane mu gucamo ibice abanyarwanda bikajyana n'amoko yakurikiwe na jenoside yakorewe Abatutsi 94. Ni muri iki gihe Kigali gashinja Buruseli gufata uruhande rwa Kongo mu ntambara yo mu burasirazuba, ikirengagiza ko Kinshasa ikorana n'imitwe nka FDLR ifite ingengabitekerezo ya jenoside
jenoside kandi igikomeje kuba icyago gikomeye ku gihugu cy'u Rwanda. Umwanzuro wa Buruseli wo guhagarika inkunga nubwo u Rwanda rwari rwavuze ko rutakikeneye warushijeho kugaragara nk'akarengane ndetse wongera ishusho ya gikoroni ni mu mubano w'ibihugu byombi. Uruzinduko rwa Prevo rurashimangira rero ko hari gahunda nshya gushyira imbere noneho ubwiyunge no gusaba imbabazi. Abasesenguzi b'imbere mu Bubiligi barimo na Victor Resu baravuga ko urugendo rwateguwe neza nk'uburyo bwo gusaba imbabazi ni ku ruhande rwa Buruseli, ni mu gihe ibihano bya EU byashyizweho bijyanye n'ubusabe bw'iki gihugu ariko kandi bikajyana no kongera kugarura umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi. Biravugwa ko uru rugendo rwerekana ko Kigali ifite ijambo rikomeye kurusha mbere. U Rwanda kandi rufite ubukungu kuri ubu ngubu buri ku muvuduko udasanzwe, kabone n'ubwo Ububiligi bwakoze ibishoboka byose ngo uwo muvuduko ujyana n'iterambere usubira inyuma. Imiyoborere ya nyakubahwa Perezida Paul Kagame yerekana icyerekezo gihanitse kandi rurafatwa nk'umusemburo wituze n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Ikindi cyerekana iyi ntambwe nshya nuko noneho mu minsi mike cyane ishize ishuri rya IGMO ishami ry'ubushakashatsi rifashwa n'ibiro bya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi ryahagaritse igikorwa cyo kumurika igitabo cya Profeseri Philippe Ringens, umushakashatsi umaze imyaka myinshi cyane arwanya ubutegetsi bwa guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda. Iki gitabo Modern Rwanda A Political History cyasohotse muri Cambridge University Press kibanda cyane ku mateka y'igihugu cy'u Rwanda kuva mu kinyejana cya 19 kugeza mu gihe cya FPR. U Rwanda rukaba rwarakunze gufata uyu mugabo nk'igikoresho cyo guharabika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Iri hagarikwa ry'iki gikorwa ryakurikiye ubusabe bwaturutse mu biro bya Prevo, aho byari byavuze ko bidashobora kwihanganira uwo ari we wese wakongera kuzamura ibibazo bya diplomasi bibangamiye igihugu cy'u Rwanda. Nubwo Prevo yahakanye ko ari sensha, iki gikorwa cyahuye neza n'intumbero nshya yo kutongera kugarura umwuka mubi hagati y'impande zombi. Ibi byabaye mu gihe u Rwanda rwitegura kwakira amarushanwa ya siporo mpuzamahanga UCI. Ni mu masiganwa ku magare, ni amasiganwa aburi iminsi 10 yonyine aribwo bwa mbere bigiye kubera ku mugabane wa Afurika. Buruseli ikaba yagaragaje ko idashaka kongera kwivanga mu bibazo byo gusiga icyasha cyangwa se kuba u Rwanda rwavugwa nabi biturutse ku Bubiligi. Ni mu gihe habura iminsi mike cyane ngo u Rwanda rwakire kino gikorwa kitezweho kuzamura ubukerarugendo n'isura y'igihugu cy'u Rwanda. Uru rugendo rwa Prevo ruragaragaza ko Buruseli yiyemeje noneho ko ishaka gukosora amakosa yayo, cyane cyane kwifatanya na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara yo mu burasirazuba, bikarenga ku bushishozi bwa diplomasi, na cyane ko u Rwanda rwasobanuye ko ibyo ari ibitekerezo bya gikoroni bishya kandi ko byagaragaye ko byanahungabanyije cyane Ububiligi. Ni ku rwego mpuzamahanga, ni nyuma y'uko umubano w'ibihugu byombi urangiye. Ku Rwanda, urugendo rwa Maxime Prevo n'intsinzi y'imiyoborere ikomeye n'ubushobozi bwa diplomasi. Ububiligi burashaka kongera gufungura inzira z'ubufatanye n'u Rwanda mu bucuruzi, uburezi n'iterambere. Abasesenguzi barimo na Victor Resu turimo kwifashisha cyane, dore ko ari umwe mu bahise babyandikaho amagambo atandukanye. Baravuga ko uru rugendo rugaragaza ko Buruseli ishimangira ko Kigali ari umufatanyabikorwa ukomeye utagomba gufatwa uko bishakiye ku mugabane wa Afurika. U Rwanda rumaze kwerekana ko rutarenzwe n'amateka yarwo mabi, ahubwo ko rwiyubatse mu buryo rutegura ejo hazaza heza. Rwabonye isoko rinini ry'abafatanyabikorwa bashya mu Bushinwa, mu bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati ndetse no mu karere ka Afurika. Uru ruzinduko rwa Maxime Prevo ruzaba ari intsinzi y'amateka ku gihugu cy'u Rwanda, igihugu kigeze guhabwa ibihano kikagerekwaho ibirego, none kuri ubu ngubu kikaba aricyo cyifuzwa. Tugana ku musozo, u Rwanda rugeze ku rwego rwo kwigenga mu miyoborere no kubaka ijwi rikomeye, kandi uru rugendo ruzerekana ko u Rwanda rwatsinze mu kugaragaza icyubahiro n'ubutwari ni ku ruhando mpuzamahanga. Mukomeze mugire ibihe byiza. Ibijyanye n'uru ruzinduko rwa Maxime Prevo byo turaza gukomeza kubikurikiranira hafi kugira ngo tunamenye n'izindi gahunda zizaba zimuzinduye hano mu gihugu cy'u Rwanda.